busarin dut kita jugar khaide ni bagai ini ni jenis thui omai ke riyo na na o jaga bini buku ku sai maka ang sudu bini buku ku ya kebang borong saka party nor ka ba khaide ka khaide ti pramo thani neta pe tuaro komol kan di media khaide no bu amotani odala ereng ti matan sago kok sisa mane BJP tadare bondo magalai nai serang saat ini media ka abo इच्छा खाइनो जे बनो एटाक खाइका मीडिया नुगुने एटाक खाइका हने जे काइसा कुछ कुनु मीडिया रक बा कुनु व्यक्ति रक अमाकाय सामाने आबोखाय निजी बसा जायगा कारण आ जागा डाइरेक्ट खरकसा सिनियर मीडिया जेबाबे डाइरेक्ट खतिब्रा मथा न बुओ हरैनाय जेबाबे साका अ मीडिया ना कयना मुसुंगो नों विदाउट तिने हाय क कासे फेफेउका त्रिपुरा मथाने भाजिंतै जे BJP rongni ri bagmani pandao thangai aje bu togo hone haino hai tini kok kasi phaijoka kintu tini proman sarano atipra mothani phaijungte yasi surjaka kintu soitamo abo lukrok jotono saimanai jeng tini obono sateklayo politically babe je kono ongai burai toklai mane kintu media ni sakao yakti samani obo ekdom saya te ang obono condemn khlayo naidi राजनीति नि फाइजिं तै गोबां मा प्रब्लेम तै बुलाय तुलाय अबतो अचलिन तगो किन्तु कुनु प्रमाण सारानो खरकसा बदलनो यासि सुरमानि अबतो ब्लाइखिना साया कारण अब सराय इंया सा माने केबो बुमानि क्लियर अंसुया सा माने खरकसा दलनो यासि सुरकांके अबबो जाया किन्तु तिब्रामर फाइजिं तै जे सिनि आरसी गाट एबा रामचंद्र गाटनि सिनि एमएलए सारनजिनि खक्तिबो संकिसा खानाय बननो खानानि बिसिंगना नायरिनाय इनि जे हुमकिरि माने अब सठिक गया अब ठीक गया बो हा एकजन नेता अमरक सामानि ठीक गया बो जुदि खाना एक्शन नाखाय ताइसा पाल्टा एक्शन ना लेखाय अब तै थागलायगला एकजन लिडार अमतिखा कक सानानि उचित गया बो वान सुंना नांगौ एवं बिपिन देव बर्मा साबो जनरल सेक्रेटारि बिनि बैकग्राउंड बो जों साइमानो बो अंकनि फाय एवं अब बो आगि किनायदि अट्या काइसा कक हाइनो कठरमा कक कासे फाइपिउका BJP bai त्रिपुरा मथा एलायन्स तंफानो BJP bai त्रिपुरा मथा नि बिसिङो केसे खेरें लाइमानि नुकसागै तंगो तिनि हाइनो हाय ते काइसा कक काइ फाइपिउका BJP नि मिनिस्टर सुशांत चौधरी बिनि बक्तव्य तामो kok sakati pramothane bagai norok opi mangkli no bakisa nainadi tini naidi tibra mothorok tini borok jeng mongolno buya hane borok khorangti sai phan kai sirkholagya obono tui lukurong ni thama opinion dong norok nainadi oluka misillo te kaisa last kok obono sanani musungo je kono politically babe bulayo toglai ongphono kintu media rongno bumani एबा yakti samni obo blai khe saya aboni bagino जों media bujak pro hangke jotono content creator ni media ni jotono जों hanangai sanani nang obona ni last kok kulumaya